no uyabona uma kuyi date yakho ukuthi uyabhedeya angithi lapho easy lapha kubonakala ukuthi wenzani uyabiza abantu ngiyabhedeya ngiyenmema uzanini uyahla wona so uyazi ngale ukuthi wenzeni uyazi ukuthi I know sengilungisile ngale kuyajabulwa nje ngapha wena usuqedile ngale yonke into ise right so imnandi kanjalo Yes, can I check like a pattern about pastors, especially in Christianity? Kunento one man abantu abaningi they complain ukuthi hey pastor bantu urape bantu like babane behavior one ukuthi most cases baya rape or babalalana labantwana bala isontweni, you know. So ngifuna understand ukuthi if ngamanye lawa amandla kusho ukuthini lokho. Yazi ukuthi into ebenza ukuthi bafike lapho labo pastor kuyenzeka siyakubona and futhi ke into esikhulumako uma uyithatha lento yokuthi ufuna ukuphila uphumelele empilweni isikhathi esiningi abafuna ugcina isiko kani lento abanayo iyinto egcina isiko and then yena agcine ngokuthi hey ngizothi mase ngiyisebenzisa lento ngizobona ukuthi ngenza kanjani igcinisa imholela ngapha ekuthenini nondoda ngoba ungathi awufuni ukwenza lokho ungcono wenze lokho akuthathe kubelula yena kanti sowenziwa yilento emsebenzisayo agcine manje asayenza lento angaboni ukuthi lento ayenza kinobungozi yena uyithatha easy that's why abaningi abafundisi abalast uzokuthiwa bekunomfundisi usibanibani liphela igama lakhe phinde kuqala omunye kunomfundisi usibanibani iphela igama lakhe but labakholwayo abakuboni lokho bathatha ukuthi ngoba nako uwile bazothola omusha umfundisi ozosebenza nabo yebo loya uyiswe ukuthi ufailile ikhemi yakhe iphelile